Abu Dhabi sinagira bale Ain Road bagikuwa 16 kati kiri joli ndi mu 16 nganda wa kabuka speeding ene sanga omwana ti tata ama study mama ama Al Ain Road 16 kuvuga mganda wange nijala ka speed tege Dubai na Abu Dhabi sio ajili nyabule sana jini yako mama nyaro magobeo baita wa mwichwe ero ni munga 15 muchikumi ovudamu oyatu wala bali kusia wewe ngeza ndakweno mojilengera kwa tale mama mama tale kisajja kibiri eno Al Ain Road bakwa